Kurumjari, Times of Manipur, TOMTV ki The Morning Talk, Raising the Voice, Peng Tabir Simbu Ahan, Mukta Taram Nochari. Ngasi Fauba, Hibidi Haji Fauda, Kari, Moro Pausing, newspapers in the Yori Budo Han, Community, Ahan with the Lamjingba Times, Yori Basi, Kanglup Singi Merta, Afawa Kalun Galena, put the Chamin of Matota, Hana Chimis and Fondoku from Si, Chong Fonge, Manipur Miamgi, Manipur Miam, Tanaram Dana, Indo Naga, Pisto, Oration Purpayaro, UCM, Dr. Naraski Matodi. Seba taudana miyabi punsi kanbani LGN Dukuma scheme sing BJP na maming ontholagasu miyamgi kanagani hairabadi akayba leite hanagi akhoi gi chief minister oibobi khutang charai hangi khongjang police na thugai kra ha pausi lumjing times ke muru pau ode ithang na khoi huyelan pau da phone embassy overdraft tarubadagi expenditure sanction amasung bill pass tawda thamlamba thing block thokre RN Rabi gi wafum tarane logde mekup nom singal leisi UCM heroine sufum thugai ki ba thobal police ki team reward piragani CM Maitegi Natana Kudamangatuna, Tamnabo Honari, Ningomban Bir Singh, BJP Legana Tonimata Tobana, Gay Workati Tamangam de Haba, Hogi, Hanaki Sims, Ebo in a view of home signasi, Muru Power Fonge, Matan the Hoi Ponapum, Ponapum Pauseda, Manipur Miamgi Ayab Yogana, IMG Oration Purapia UCM, RK Bubun Sanada, Manipur State Award for Literature Lantokre, Naga Pistuna, Manipur Integrity Kahan Bayaroi, O Ibobi. JCL Peace ki onadi mikap thok pukuire government na mathau pangthok pidaba khaktani Manipur loan gi nimit pangthokre akhoi loan asibu puning thogasi amusung sakholansi minister Biswajit sel kaithok kaichinda athing leramba lokthokre haba pausi sida koi pona phumde ore mathangda ICL Express leiba ke tem phumsida pangthok pugu Manipur da su sadbhavana divas pangthokre Thobal district police ki SP Dr. Ibom Chana lusingma tim mana chauna pirigani chief minister School Namaki recognition Kaktabagi Mayokta, KS and Councillor Tomjin Kre, IMPHAL area ki healthcare Fogalaga, Manipur Pumba, healthcare Chokole Habiaroy, Minister Jen Dukuma. CM na Masagi website launch Sokre, High Wow Sing CSL Express Kimura Power, Matang the Ereba Pauseda, all pension scheme application Lissing Kundrom, Pending Gallery, Budgeta, Kor Manga, Yarmak Tokre, Shem. Norris ki Sourcing Waration Prognaba, Congress ki Lusing Missing Honaduna Laki or Ibobi. Kosem gi officer thomjin khre ha pausi khoi ireba pausi gi mur pawre mathang da narol gi thodang narol thodanda drug phabada chobo thodang lokiba thawal police team dasu state sarkar na reward piragani chief minister naga pisto ki warasani Manipur miyam gi ayab yawdana purak payaroi UCM naga issue tha hongim da loisina ba prime minister Narendra Modi na khangalagle Nagaland governor langon da leriba sangai conservation and breeding center da leriba sangai yopu ki thabak sangai express na lokre Matang dari biji koi Sangai Express ta Miam gya pam data na valuation product loi debani UCM Sangai na second home gi Sangai sing yok lagani drug ki mayok ta chapchana lepkani chief minister Bevishna Misi Korna medical report ko khre ha pausi koi Sangai Express ki mon ko pawre adu mathang sana leba pausi da CM mayai ka drug pha ke ba Thobal police ki team da mana pigani agent hab tabdagi FCS Kangkhong Chai Tore, agent Oikidaba Singda, Cheng Pishin Big Wato Lactore, Kro Kunmari Rongi, May Kabadrak Pare, Manipur Kaina Warep Lord Puyaro by ECM Giadom from C, a quiz Sanalagi Pau, or in a Maru Pau from Yamatanga, IMPHAL pre-press. IMPHAL pre-press the point of C. CM instructs DZB to form intelligence network for effective drug prevention. Court directs SP Jail to submit medical reports of Landoni, daughter, 2 wardens bail press rejected. Sit-in protest held demanding justice for Bevishna and blood donation camp marks MPCC tribute to former Prime Minister Rajiv Gandhi on birth anniversary have policy IMPHAL pre-press ki maro paw ni phone along asi ekhoi gi studio da masi phone ba paw se singi maro paw amadi atai isu sikya sing na ba khoi IMPHAL pre-press ki editor tawo Pradip Phanjoubam fin le re tawo taram mokse to maro na khoi tongan bangara khoi sadbhavana divas palan thorom da Manipur ki chief minister CM na koi handak drug ki achouba koi mafia gang ma haitare koi factory macha ma lupa crore in terms of koi jamna crore chohum gi mathakta adumba chouba koi gi gang ama bus to na thugai dana koi namke ba aduga hairi bus sing adu koi award pigani haibi wafum so koi CM na phongdu pigi Manipur da tamo drug ki issue si adum hawdagi from the beginning adum lae adu hajik si yam luri badi hanadi koi endomema si borders dagi border lanse laga pura man hajiti akhoi gi state sida khoi drugs sing ge sungaga in terms of crore gi khoi kg thadorak pu gi mom lai se masi aidi this is very alarming ne khalle ta mo kari mo le thami chumeng si yam alarming oba
पाव मने डेवलपमेंट है तारे स्पाइले कमाई तो थोड़ी नो है बसे हजकी जहां फाई है जो फाबद रिफरे कमाई तो नरक चावा एस्टैब्लिशमेंट मा अखोगी स्टेट मनुंगसिदा स्टेट मनुंग है जो इम्फाल वैली खरा सिक्योरिटी टाइट इन ले है हमसिदा कमाई तो नरक चावा इंफ्रास्ट्रक्चर हालमिनो है बसे जो सरकारना अनोवा नेटवर्क फगललु का है बिदा कमाई तो थोलमिनो कमाई तो होद्रिनो अदो केदवी थोलिनो जो कुपना नेशन बम नैनबम चंब्राय खले अदना अखोइना येंगानसिदा तुंगी फन है कानसिदा मांग थोकिबसु येंदिया रोय मांग थोकिबसु करिनो है बिसमा कुपन टिकट पम चंगे अदो मारा लेनबा है खिदंग रिलैक्स ओरो कामु कइनो रुक चावा फैक्ट्री म लेरमगा कमाई तौदना अदुगी मनन फंगौद्रिनो है बिसि याम चाव मराने तसिंग सरकार की बने याम चाव मराने अदो हजिकता फारे पोंगोदुबुदि फारेको चाव चावहुम तो फारे है दुदि अदो कमाई तौदना रुक चावदु लेरमिनो है बिसिसु मसाई मराने है इसमें सरकार खंगोम तो अदुगी अखोई लेबा की चनबी हो हादिगे दम चनरी से हां की निजक रिस्पांस खादो तोबा अदुगा तुंगहना आई ईरान का यावरगे सुम येन बि पोसे फैक्ट्री में लेरमि ईरान ले है सिमा सरकार हाने एक्नॉलेज होम तो अखोई कंप्लीट फेलियर नि अदुग जाव फैक्ट्री मा नहारन में मांगन में यावा फैक्ट्री सवा इलीगल पोलम लेरमि सि कमाई तो नखोई जे लेरमिनो है बिसि येंगान सिदा सस्पेंशन चटपा थौ तटपा अदगी मिनिस्टर फम थादोंनबा अदु हो यहुम थोको गनोने अखोई से तौरिसना हाइगे अचोबा क्राइम मा फारे है गन से पोंग देना क्राइम करे थोलनो है बि पोसम खयाव दो अखोई गन सिदा क्राइम एंड पनिशमेंट की नोशन सिदा अखोई इसागी इरानसी रेट्रोस्पेक्ट तौरगा अखोई इंट्रोस्पेक्ट तौरगा इसागी इरानसी करी ले सी करी यावरगी है सुमसुंगी लोय मोसी सिदे अखोई लेरिबा फियन सुंगर फगलहंदबगी मो अमसुम चंगजब अखोई सिस्टम सिदावा अदना सरकार हंदक फारे है याम फारे अद फारे है बिसि मथक्ता अखोई करी सोइबो लेगे है जोंनि हने याम फो फम ने मरोइना मसी अखोई चेखन मदका ओय अखोई फारे हैबगी सौथोक्तना अखोई दुगे रिवार्ड पे नि अवार्ड पे हाइबदु नतबा मसिना तम ममंग सो सिग थोदोक म्याम थोख्रबने अदुना मसी अखोई वार अगेंस्ट ड्रग अना अखोई चीफ मिनिस्टर सु लौथोकबिबा ले अदुना तोंगा तोन फम क्या दा अखोई पोपी पाम्बी इन टर्म्स ऑफ लाक्स यान्दना तौगिबा तोरम मतम खरा दुम तोरम अदुम लेपखी अदुना मसी तुंगी मिरोल अचौबा चाइथेंग मपीगदब ओइबनिना मसी सेक्शन बसिदा खरगा हेना सेक्शन कदाय कदाय करी लेरिगा हैबसिंगदु मखा ताना ngasiगी गेंग किंग पिन दो फारा कांदा हेना तोहन बद फगने खले साइड थमजगे दमा बादा लचने सिदा कोई नागा की इशू सी कोई वारशन पुरक लगनी हायना कोई था मनुंग था अहुंगी मनुंग दा बसिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खंगलक ले हाबा कोई नागालैंड गवर्नर अदुगा इंटरलोकेटर सुरिबा आरएन रवि ने फोंदो फॉर्म सी यावरे मसिना मरम ओइरा कांदा कोई अचौबा मु कोई यमथंग नब स्टेट सिंग को असम अरुणाचल मणिपुर सु अचौबा इशू मु ओइनी ngarang यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की अचौ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पांगथोय अदुना अखोई लेरिबा मणिपुर मियाम की अयाब यावदना अखोई नागा सिंगी ओइबा वारोसिन पुरक पसु यारोय मद अखोई मिकुप नाम सिंग ले दरकार ओइबा अखोई यूनाइटेड कमिटी मणिपुर हमसु ले नागा की इशू सी तमो कमाइने मी कुइरे सही डिकेट कुंट्रा सही कुंट्रा हेंजलाबा अदुंबा अखोई की कनोनी वारी टॉक अमनी मसी वारोसिन पुरक पाइबसी स्टेट अमगी थंगना बिजुम थंगना मगी वारोसिन पुरक बा मगे नुंगाई की बाय जपबने दुबो मदुने जुम थंगनरिबा अखोई असम मणिपुर अरुणाचल सोलगदी मदुन ओरकदा फिल्म दो रकांदा हाजिक लेरिबा नागा की टॉक से मसी वारोसिन मसी करी ओरकबा याय तमगी मेंखले सिगी सिरंग साइगी सेंट्रल आई है पीएम ओरगी लाकपा इंस्ट्रक्शन से दा थाहुम लोइसलो हैब्रिना लोइसलो हैरिसी लोइदोरे है ओरकदगी हैरिरा नदरगना साउनिंगदना सोइ हैंडल लेरे हैरि हैसी सिम सोइ खंदो गुम पे ओकेन तसेने ता लोइसनगी दोरे का है पोसी ओइन उबुसी है अरन तब अल्टरनेटिव विजन सिकरी लेगे दा पीएम ओरगी सौरतना नंग जिसुम लोइसनल लेरे लोइसोंग तो लोइसो थाहुम लोइसलो ना इंस्ट्रक्शन पिरेरा अल्टीमेटम ला नदरगना खोइना एनकरेज तौरीरा लोइसलसी लोइदो लेरमेन लोइसनरी के जोगे हैरिरा नदर लोइसनद्रगदी कोइ थोप तौरनी हैरिरा हैबिसि मसु कितंग खंथौ फै केनो अदु मानु पोसि यावरेबा थाहुम लोइसलो हैसि लोइदोरे ना हैबरे गना हैरिनो पीएम ना गना हैरिनो इंटरलोकेटर अदुगा वनरी सने काउंसिदा अखोइ हाइदो हाइ लोइरे अदे नाउ अखोइ सुम उबदा थाइनदगी हैरिसि नागालैंडगी स्टेट नोंदा सेंदोक के दो पोयम लेको हाको हपचला गदो वा कंसेशन ब्रेक गदो वा अदगी नागालैंड मपान लेबसिंग सिरना टेरिटोरियल काउंसिल गुम सेमगे माइना ता लेरेको अदे हारिसि
Sri Yanadam Ladana, no Silogera Lora, Highway Mongsomal, and the homeless on Harris Boba. I think I'm going to you consider and positive when you was young with the NC positive evidence. I give Luciania, Namna Todiaro, Habigimo, Hicing Hagi, Prasada have going to be the education or comes into the naked Ogahano Swine Toledia, Roy Harry Mongsoman, okay, busy with Sarkazi. Kashmir problem on to him when a statement over the my dog was some pending later that solution in Magimo, Malagimo, I had an impatient or behavior. That's in a good will give one time to build impatient get together. She said, find out layer or heavy mong. So, went away. I think I have I don't love the Naka solution for Kadoni Haragadi. I was shown the race on the river concern me. See, Masan Trope Tolka, Manipur Toliva, Russell Toliva. Karigino Kandi, Hanaki Sakar, BJP Sakar, Assam Pan, Assam Electricity, Assamgi, Zulam, North Kasar Hildu, which Zelenong tribe Kidi, Asundu Extentorina. As Zelenong Mam Yahola Roy Haira. As I territorial council, same the Haido, Karakul Matikra Pira Tokera. Admina, Kana the Momongi imagination, Momongi speculation Toleda. On the Chaptana is Hagi. We have the framework agreement to act as a explained to Dominic Carino Kanga the man, Pasagana, yes, it over, Gretan Agalan, Actor, Law, Tony Masvena, Hagi, how the Solo Harris who carry hide on his Japan Kanga, and then the Piona Harris, no illusion director went to Tony in a massive action Harris over, Town the Solo, and have a Piona direction lane. Arena view, Macale, how the Luciani had my Amadi Eco and every war. Other Carino, same solution program has Carino Hedi, Chapsan the country, other than Sagi, framework agreement, same consider may have the Kanjana Lermiba, uncertainty Lermido, how is your cook to bank later in Harriet Quina, had a presumed Oyaro, solution Lakidor and presumed Oyaro, solution Lakagadi, having Mosuman Bumiawe. Thanks to the Nogi, innocent Amgi, General Secretary, Muiva, the Mapura Tungre, Habur, the Nangan Tungre. At the same time, Sida Nagalenda Funga Pausi, Karada, Arenda VC is the interlocutor in a Masi Undotu Oiragaki, Governor in a Habakosimo Yaning de Habagi, Pausu, Ladyba. Amana Luribamna, Nagagi issues here, cookie lady issue situation than Nagagi issue, Mayara, Toba Uki, body sing, Amagisu, Toba, demand a lady. So I didn't hear Koigi. India government na kadai phawda kamai tawdana leiba tongan tonba ethnic groups sing asigi magi pen na hona bada kari tawdagi si mase araiba amadi oiroidran khali da on side kari mase araiba su oiroid sarkar amobor somorsu aduga akoi si solution tasena sincerely solution ni pamagadi akoi som makharo ground ri horti yaro si se akoi na sai have ethnic group mem si kuki oiro naga oiro meti oiro mem pullaga sai tawina si ne yanar kan sida Pull up solution like Thomas and a government illagadi Yarakusi, Natramunar, Pullamo in Minagadi, Adoma, and Manu Hajani, Nagalengi, the Nagai issue sold or consider Sana Hayahui, Chandel Crom Sotoino, the Queen Sanapati, Campo Pisi, Nagai meaning there is Campo Pisi, Kailo Padu, Yaning, Campo Pisi, Sanapati, Nagailam Neharina. I sent a Kaina, Territorial Council Kamayao. High posting see had a cell yellow ponte, and Hannes talk Rasi. Kita lana kan se ethnic cleansing report akoi lamne haragadi lamdo akoi le yanaba mi thona hata thona wi posla na ragadi ethnic cleansing report thok ba yabne ado conflict ethnic conflict am cho thok ba adana hajiki anoba solution thawum de ilaka do ba policy solution sida heta khanda hodana UCM na ka hare ismaina makha da le situation ka khang da injal agadi sai cho crisis solve ya cho conflict ethnic conflict on thrope ya kai no da khoi homeland hai si nagalim hai homeland ni pone ta sing hai gi chingilam ji mi tari machi khara da ni tari khun kha tai da ni mi ta da na yam ne ba si mi ta da yam si jo khoi lam ni hai si wakhan gi wane ta sing hai gi khoi territory ni hai si mai to da chingam le kan si da valley de le ba mu su khoi su amaleri de ching le ba mu su amaleri Tuan cookies who my territory concept is Adam Nagaisum Naji and my team Yamisu Adam territory concepts later on the table. A Sigi territory concepts in as I have the Quiggy economy, more economy is determined or and settle agriculture so regadi Lamam the lane the legany. I know the Chalasalaga shift cultivation or in head later from the ego doing it. Some are quite Manipur with a Bedouin Mema Heron.
bedroom man is ngasi kale na ka am le muni inam thana atom le moi taro taro hum moi lamne hai doine ba adu magi no san ni wadan homeland le sei di homeland chaw ai di le hum mahum du ni hai doine ba mi su ta lam tam ni na ba adu ga kampu amna ai di se sel lo le ne ina se u zein thaja bani na ina students ra inga phala ja kuni si lam mahum je hum thok ne hai mai economy dun department doctor ni adu homeland no san si people mayam si community mayam si ki economic stage ma tu Kenareba. Kenakan homeland is overlap story. Aina hai di maite gi land ne hai moina akoi gi lamdam ne hai si ching gi naga gi lamdam moi lamdam ne hai si ga kogi lamdam ne hai si ga loina overlap to yo matham lo le yo. Ada akoi ne le overlap to le ba homeland sing si kano gi akoi gi modern boundary man speak gi hai ga di problem to ko ne ba. Aina mi gi ai homeland ne le je boundary ma hel pa ai sounding ne ba. Adu ama reversal taptan ho ne. Agi ai homeland si ethnic homeland si boundary pi ge modern boundary pi ge hai re has homeland ga ne. Asi kidang hai affiliate tribes ne hai ba Mao da juko matang si da Mao ga angami le ne ba relationship khange. Ada sum da the su tungjoy da moi pongwai myam ga asumda chaksang myam le ner ba problem khangi khoi ukhul dam su bahom thoi idra so ethnic affiliate tribe ne hainari ba so khoi homeland si territory have concept se thaina gi khoi le mit concept si ga modern concept ki boundary pe le yung ga chap jana dimag ke ton se ga ni si heta punsan ya roi ba kai no da homeland ne overlap ta unina homeland sir na nadraga khoi central sarkar na si problems resolved of hargadi sigi manungi ma'am sigi labor ground level labor problems hana resolved of dragadi conflict so thol ka dai khale at the same time akoi Nagaland da even NSN mathanda nate akoi leiba akoi gi naron group haiba tai ko adoba mayam su lei NSN ki moi su kana unitary report man do mane aduna moi manung da Nagaland manung da su pulak oina head unanimously yana basu nate aduna Nagaland moi Nagaland ato tok de have kamu jar ke no da sovereign state na leiba mo tawre pull se are nata bida akoi Indian state le kan sa state ati the tribe and punsala kan sa hoi benefit me mangjar kini have kamu siam le jeri bon Nagaland nung sta Nagaland manung se mo ku mo Eastern Nagaland na somgi mon to insang kifre si kamu sina mo backward tribe na mo gi tuana union territorium sembiro and demand of kamu dai adana Nagaland nung su mo isur problem to solve to kisno adoga Manipur rong su adoga Manipur Nagaland su neighbor ne mina polok ke mai tom ne sige hesi khalmine dragadi ado cookies jo adoga cookies jo akoi polok ke le mina me geography ne polam ne geography ka akoi change on top ya bonde ba jingji som thang ya bonde ba akoi na le mina le mina ado mayam le mina me su polaga kamai dong solve to sige na haira kan sida negotiate to get meaningful work do natana am khatang ge negotiate to kan sai homeland am khatang deal to kan sida homeland no overlap to ba to homeland me su num masana num problem thro puta so famni makhatana to don ba issue kya da ne nagdum neri viewers don't go away we'll be back we'll take a short break and we'll be back after the break don't go away Kangla food product ti iram dong ya seng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngaw roi do kana bu lei bi Kangla Studio 11 India's favorite salon and spa now at IMPHAL. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup.
body massage. Studio 11, Salon and Spa, IMPHAL. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, IMPHAL West. Phone number 0385 2440 break matunda mayam taram okchari tawena makhata lasmi singarang si khoi manipur lon ge numit haida ngasi dagi sei kya 1992 ge august ki 2 da khoi gi indian constitution ge 8 schedule da khoi manipur lon si chan khibani madugi nungai phaba haibadi harau te phongdok poina ngarang se pak senna manipur amadi manipur ma panda lai ba khundari ba manipur sin khundari phum singda khoi am chawna manipur lon ge numilana hoi palan tawkhre ada khoi ngasi pona phum pau se adi ate te tongan ton ba sangai aduga ide ba ate pau sing su phajana yaure Manipur loan si tamo di karam film de lady lobi ya koi maya ki matang na matam da koi ice lo chan ki batung an tuan loan sing asi koi paisa gi select yaw da na koi mayam ne khangna bangam adu bu koi ngasi pau da koi Manipur loan si kada de lady koi gi marak ta su koi yetna bagi poram su dum ubu phang na maram mar kana ngasi pau da koi Indian currency note da koi gi maya ki yaw bangam de swai si da koi Manipur loan si karai stage lady na raga koi na kamai dog na koi gi ba yek irol si koi Indian currency da kamai yo han ga de ha ba tamogi ba kari mot le an thabi ma si tamogi opinion si da sa khoi gi Indian currency yaw wa de symbolic kanoni da sena aduna da Indian currency yaw ga di Manipur language hingdore ha bana te ba da sena Manipur language hingan ge ha ga di khoi gi literature chawkhalan ba khoi si Manipur language da sidagi tholok ba literature se si ling na lehen ba sena ga khoi de maru ba du ga khoi language si current hen ba sina ba kan sida ba khoi na tasena si campiero se kamu se ori hui lonian jaware khole ga to gi posi si ore ga su loans gi popularity handra ga to tasena har ga dismaina hui sam har ga sanskrit si campiero en thamya kan sakana ngang bir gi have pol lai wa sanskrit si sidagi my derivative languages ma'am je my colloquial leram le ma'am de wire ga pura ga hapcha laga enrich ga silna ga hui gi day to day silna ba nuai halaga amena chakot be hindoina ada ya jam hapjala ga su language ki profile bara on ga yati aro ta sena language me enrich ro bai si language is moina hai kan sa khoi si mai ji mathoi ban ma ji ba kumni na hai mathoi ban ma ji bani mai ma chinjak da ka le chakhol ba da growth over da ka le si le kan sa growth sung le ta na khoi na ha ne gi vocabulary kha da stuck to le ra ga di language chakhol pa si upa oi ro ya na khoi na samna ha ka English language ke hai English language se moi je tara tara khoni gi Oxford dictionary se upgrade hoina upgrade to kan se da hana sin number archaic language vocabulary se si garan to hon garani dictionary jum chawtho ya da me kha pixel la kane ba pixel la kan se da mu ka su ano hai chang pa se hapjal la kane ba kan ba sam ha moi gi kan gi third one ka magi venagi professor and madman and like am label adiki mai no ka re do da admara ibla isida ba Oxford my like si kari no da Oxford dictionary is quite han ibagi projects ne ba ada language project ko linguistic project da English language is kamai ton preserve to si kamai ton na ko si strengthen to si and high version moi gi linguistic societies na dictionary aring mam ling si da man dictionary kharim le mi am accurate de getting accurate na dictionary to sen to kan si moi link ki project ne ba si to ki ja ko example en lo ye ba ada lo kan si moi jo si literature me am se pa prom da hair kai ge like da wahi thena ki moi wahi me sem do ga thena ki like unusual word me some pick up or na ba like adu hi Johnson ki like hi atanda hoi su jisi to mai like da wahi adu sin na ki ade de kan sin na ke first use na adu jehi dra ni ade mathang da chene mai writer me praja me pe tharu de ba praja me am punjan me na same ki dictionary ne hai was ki Oxford ki han edition se ada mai jehi tra tra khun si same process mu renew to re ba moi is da me am de praja de feedback la ga mo editor timam se ma ga praja de gi si language si wahi sin na thene topi heron India topi is English language ore adu Indian ga no ne topi upagi no se ba topi is kai je di hana sin ki Rudyard Kipling hana sin ki ra adu matung na hajik sin na current ori bra ano bon like ta kana asi wahi sin le kre adu English language adopt or se me to ga language dum growth le hele usum growth le hele adu ga
सीखिबा लैंग्वेज सुगी सिनद्रबा थाइना सिनर लैंग्वेज में वोकैबुलरी में सिसु सीखे लोथोसी अमोन सिनखरे से लास्ट सिनबसी कनोदा 1901 सिने दि मुदुं दंग सिनब थिने दे लिटरेचर सिदा kana si literature sina tabai si akoi ngangna ngangna yaw tabane bo yaw rami ma si ake kana na sina me na archive je thamgi si aduga current dictionary je halogum si kain tar spinal project to wo to ya mai to na khoi gi language is standardized om change standardized to is fixed over to fixed out hamgari growth litre growth le hensi adu standardized si highway post ma khoi isma aduma project linguistic project to om da kale rank le khoi gi language phan gyar ga ji adu ga language hin gi ha ga di adu mi si speaker ma sing yam da bina khoi kitang budi vulnerable language chal le khoi Manipuri language loi ma north ge language sing da language ani ra ga no da ne khoi gi vulnerable oi ji Assamese ga Bengali ga haidar adu is loi vulnerable ga to ne ba and then je moina UNICEF ki list sam le vulnerable language later language mean speaker missing yam the bagi endangered later critically endangered later extinct language my listen same ada hoi Manipur da critically endangered kharale language ka ngang kharale ngang oi do wa se moina hai ka moi classification ko to da macha masu si ne ap kana fluent oi do ba ma pa ngang na ba macha masu ne ap kana ngang na ba adu endangered herani adu mapu ngang na ga mama pa ho so ngang na ga macha sin de gyan ta do phing so adu critically endangered hai ba simple language ko khoi notice kharale Manipur so ani gum le adu ga khoi ayam loinamak hai ta loinamak si vulnerable way Manipur language so ngai adu khoi na ta sin sai gi language growth le hen ba ka so da yam kan ne hen atopadi boro to ga so language atop on ke mong le ne sam ha ga khoi na nahandagi nahoidagi khanari Assamese ga Bengali khanari si Assamese language is Bengali ne haire ne ta moi gi ha ma gi 1838 sida moina gana si Assamese Assam gi official language Bengali la thore na adi ne Assamese Bengali khana ba hori si ta wosi problems hope ya khoi ju ta sena yam na pa habjala ga de ba che hindi khoi hindi ga da hindi lon the ngang sida sentence ha pulak when hindi or poi la ga de la khar le gari akhoi si hindi gi dialect oin thorok phon la gari na amai azu thon na ba kitang su kitang hapcha lagal enrich to ko ma gi language hengal ba si gi balance na khoina yam kana chaun puthok da ka le damon sai bi de style so khoi jungle le wai si koi hindi da jungle khaki topi loi si ma aduna khoi si yolo gi sida khoi hana ama akhoi gi mot hai tare hana si ma chana se chana ra kanda hapchan ba lothok ba du di ko na dum adding aduga lothok pai du di ko na dum ya dana khale duna masi madang su khoi padana mun khana min na ga wara sin duna ma tarai pan chu mi kun thain thain chu kun tha tu se tong an myam le sing si ko ya san ra kan da khoi gi ba yek lai jaba ijati ma khoi gi furu ma oi ba se khoi gi yam chok thok chen ngai ni haib dai masa gi mek le jida ba maro le jida ba myam su dai ta ko aduna swai chi da khoi punna gyan tamina ba khoi kal tamina um tangai phate ne thamjage makhata la chen si khoi tuan ba khoi Manipur sarkar gi sel thungi hai tare khoi overdraft chatna mayam to duna khoi paisa ka to kasinda athing ba tham badu lokthok khre ba paw sing asi gi paw se sing da chawna yawre maruina khoi financial gi crisis leiba gumba gi mong dri le si overdraft taruba madana maram mora kan da even khoi gi ate ti mayam kai bi ya da ba thingden ma mayam su le do machi lokthoi hai paw sing asi paw se sing yawre so ai se tamokari fill to bi da hai Hazki overdraft layer में दगी control रो इसी कैम चाउन तो layer balance कैम चाउन layer में कोई खंड देगा तो ना temporary हम से कितने लोग तो उधर my overdraft situation तो मुझ कोई critical point ये उधर मुझे super drop पे है तो ना याम kan री comfortable और मुझे था जैसे कोई Manipur की करने से वो कोई की budget तकी और कैसे कोई expenditure सी याम ना control तो hazki था तो हाने की pending याम नहीं चला था तो कोई मोड़ तो लोग कोई था ना tolo kuira kan tolo piron maina tika gi bil meam kuira kan seno go mo adu mo so normal seno ga khale kan da ting do ting khara ga RBI ban lak na ba ba adu ga ta sena RBI ban lak pai si khoi gi su credit limit henjala ga na credit chaung le ne ba hasu credit no changam ba ba khoi gi su khoi gi le jo balance sin na bo en do se adumai tong ne thaji ga kan ba khoi credit ya re si body credit lo thok ba ya re na ba khoi balance am chaung le tam ni na credit low chalu ba si interest um thi do ni na aduna si endemic problems di
कमाई तौर सॉल्व तौरी ऑस्टेरिटी मेजर मैम सिजनगद्रा अदुगा अखोइगी हेता पिलफरेज सिगर हनगद्रा है कोई सरकार अचौबा स्टेप लौखत्रगदी सुम ओइदौ मादे सेन कोई बजेट साइज पिक्चर लेजरे मागी लिमिट अमि जखरे लिमिटेड हेन सिनबा यावरे हैबी पोन अखोइना ऑर्डर तारिसबो अदे मतलब अखोइगी एम्प्लॉयमेंट दसु कनगी अखोइ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सी खरे हेना एनकरेज तौरगा चौखलनबी पोस्ट तौद्रगदी सरकार की ओवरेज दा तोलब सिनसी ओवरेज अमो ओइरेनेबा अदे दरकार लेतना एम्प्लॉयमेंट पा हजमा अखोइ केंद्र की मीनी अदा ने थबक की दरकार लेबन तबिदा मागी वर्कर ओन सेमै मोना थाहना बिसि ख तोनबा अदुगा अखोइ कनसे साइज से पिक्थल ने केनो अखोइगी तोलब सिसु सेंटर के पिरामिड सोन पीडीआर हैपनिना सोन बजेट लेतना पैसा पिगमदमनिना अदुम ओवरड्राफ्ट सा ताजरपा सुमसी याम लेरपनिना ख्वाइदगी हेना फगदोइसिदी अखोइगी जॉब क्रिएशन सिदा जॉब क्रिएशन है सरकार एमआर की मी बेटालियन हांगनी हैबसिनदी ओयारो सेना मी क्या हापतोनो मी लिसिंग अनि हापगा अखोइगी प्रॉब्लम सॉल्व तोरे दोनिना अदे मसदा अखोइगी हाइगी इकोनॉमी से मतलब रीजनरेट तौंगबदो एम्प्लॉयमेंट नतेबिसिदेबा पूरा सर्विस की सेक्टर में आयाम तमदा एमआर की ले हेरो एमआर मी खले हेरो लिसिंग अनि मी नि हापे लिसिंग तरा हापे हेरो ने लिसिंग तरा असि केसु प्रोडक्शन द चंगा फैक्ट्री लिंगतो कमुनते अदना मोइना अनो जॉब क्रिएट तौरलेतेबा मी लिसिंग हम खनबदोगी अमो हेंगलरोयबा अनतना अखोइना से लमजिंग बताइम की हेरो लमजिंग टाइम से चौखला ले हेरगदी मी मसिंग एम्प्लॉयमेंट मसिंग हेंगलतोइनेबा एमआर की फिक्स 1000 लेबे मोटा प्राइवेट की इनिशिएटिव मा यामकन चखोला लक पाइसी मागी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी अदुम ग्रो तौरी कंपनी द ग्रो तौरी हिमी मसिंग हेंगलतोइनी और डिपार्टमेंट हागे डिपार्टमेंट दुगे मो हेंगलतोइनी माइ तौर कानसिता अखोइ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्व तौनी दुगा ओवरड्रा प्रॉब्लम्स होबा अखोइगी सी प्रेशर सी बर्डन सी कितंग हंदोगदी फरक ड्राइ खले मतलब जुले से तमलो सिलबदा कोई डॉक्टर नर्स की मथौ दी सेवा तौदुना मी भी पुंसी कनबने है कोई हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटवाना फोनो बुफम सी कोई ngasi की लमजिंग टाइम से सुयावे लाइबो हंगदी कोई हजकान सी कोई पेशेंट गा को डॉक्टर गा पेशेंट पार्टी गा हाई कोऑर्डिनेशन वाटपा मेसन सोप मैम लई अदुगा हजिक इशू सिंग सिदा मैम कोई आंगांग उनबद लेतबा अदगी सुमाइन दोना डॉक्टर की नेग्लिजेंस नि काइन हाइबा सुमाइन लोक मैम लेरिबा अदुबु नर्स अमदी डॉक्टर की प्रोफेशन से कोई कोना हाइनरी दुनिया कोई डॉक्टर से कोई मिन लाइनी काइन हाइनबा मैम अनाब सी इवन नर्स नो कान हाइपेतंग नो पेतंग तोरकांदा कोई पायो पाइदिबदा डॉक्टर ना पायो पाइदिबदा फै है फुमसु मैम लेनिबा अदुना सिगी प्रोफेशंस द लेरगदी खरा अखोई की सासी पेशेंट लेबा अदुगा यामना इसा मीसु खेरा जोलीनेस सु दरकार ओइ सिथेन खंगफुमने स्वाइसिदा अखोई करी सेमदोक दरकार ओइ समाना हेक तौदना अखोई मॉब जस्टिस कुम तोरेबा मॉब बैलेंस तोरे मैम सु यावरगो तमको स्वाइसिदा करी मो ले डॉक्टर का पेशेंट ले दो मरी तेरंगा थमबि तम तो डॉक्टर हजकिन हाई बने प्रोफेशन खरिमकी डॉक्टर गाता दे डॉक्टर सिना लाइफ एंड डेथ डील तौरपने मोइना खितंग हेना वल्नरेबल ओरगन जस्ट सोइरगदी हाय समायगा कोई कॉलेज एग्जाम सोइ कांदरी मैं मेंशन की उनरोय सोइ दबदी नते कोई एजुकेशन सेक्टर पूरा त अखोइ ओरिजिन एमटी होइनै छे अदुगा डॉक्टर हेल्थ सेक्टर से लेबा हेल्थ प्रोफेशनल्स सिंग सोइर कांदरी मी सिबा नारगसु सोइनाइबा सुमम यावकुनिना हेनसु रिस्पांसिबल ओइबा थबक ओइबा अदना तसेना हसी प्रोफेशन जी नोबल प्रोफेशन गायना मोइना हाइनबसु लेदा कथोकपा अद मयामदगी साइ हाइजन लाइदोन खनब गाइसे सि ओइभम थोकने अद हजिना मो किन कमर्शियलाइज ओइबि पोर अमसु उइ अखोइसदा अखोइसदा ने मयाम महंगने दा फार्मा सेक्टर सिना कामतिना हेना अन वारंटेड प्रॉफिट लवी हाइबि पोसे सी पोसे अखोइसदा सुका थोर तो बनदे सी थोर कांसिदा मयाम साउनबसिना ए मोय फाइ तो लेरगा हाइबि पोसे थोकने तसेना हॉस्पिटल द मी सी बाई सी थोटो ले केन हॉस्पिटल पोलिसी सेमदाइ प्रोग्राम यावे सिदोरे है कांसिदा नारा प्रोग्राम तनिना मसा फबा मी टिक टिक लाबुलो हॉस्पिटल दा लापनते अदु मर लागदि सिबिस थोय अदना अखोइना खंगबदा वाइबो हॉस्पिटल मी सी बाई सी am unnatural नते अदु तौरगसु ngसai डॉक्टर ने यंगसन बिबा अदगी नर्स यंगसन बिबसिदा थवाइ यावना पुनिंग चंगना तोबिरगदी मी सिरगसु ए सिरे सो यादन तौरिने हेबजे खन्नगदोबा हजि ताइसना नेग्लेक्ट की पोट खरा मयामसु उनरकपा अदु नेग्लेक्ट पोट उबनतना अखोइगी कमर्शियलाइज होरगा पैसा तालहोना तोइ मोनी हाइबगी मयाम इंप्रेशनम्स लेजे सी इंप्रेशन मयाम कोहनम चंगेबा कोहन बजि काना तौदोनो प्रजा ngatagira अदगे प्रोफेशनल लेरि कांगु सिगिसु ओइगद्रा हाइसि मयाम खन्नमिनरगा सी कमाइ तौतना
normalize होटगे relationship से हजी से याम फबर relationship नत्रे अगर जगने मैं हमसे hospital चलने चल रोगा पेन दर हला पुसी हम याउने सुम सी कमाई तो कोहन दगे से कोई मैं हम वाकन थादर में हम चंग मैं खले दम चुमे मरो न डॉक्टर सु लाइंग खलग सु बेबो बाय चांस सोय बाय बसी वेरी इज ह्यूमन ने दो सोय गदी अमु करी तोर गदे गान चिंगनबा अदुना तौनिंग तब पोटपा फॉर को फिल तोर को मैं हमसे याव दबने insecure ले पेशेंट पार्टी न सु ए मोसु होय लाइन हायरगा सु मुन मियो बेगी पुसी कनमंग मी मतंग मतम दुगी मतुंग हाय बताय या दुना लास्ट स्टेज लेवल कांगबु दि किसु कन बसु ngam बसु नथि अर मसिदि दा खोय ज्ञान तामिनबा अदुगा सिन थोन दब थोदो मैं आम थोय सिंसी थोन दबा अदुगा डॉक्टर न सिंसु यामना पेशेंट होइना खना मैं केयरनेस तो लोबी बतंगाय फदे अदुगा पेशेंट पार्टी सु माना तर थौ तु खंगबा तंगाय फदे बा मिस कम्युनिकेशन गेम लेदो अदु समझनबा दरकार होइसे थैंक यू वेरी मच तमो चेलो तम गायथो पिरंगसी लेबिरकना टाइम्स ऑफ मणिपुरगी द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस सरुक याबि गुदम ताव हाना थागचरी ngasi Times of Manipur TOMTV ki the morning talk raising the voice matang asai lection jere meng tabir bi singom kana khurim jagol ne na kanena be tang jere